White Smith Africa TV kunjalo kuyelo kubove eceleni kwami ezeKNC sesiphinde futhi sakuphathela inye ibhenanyawa ashintshana left and right kuphuma lelingene elinye sisemkhomazi manje sisenhlazuko la one and only ithosa lekhansela asinele ithuba lothi libe ngelabo ke le White Smith Africa TV. Awusuka madoda ithosa lekhansela ndomandoma nodume ehlezi into enifana udume kabi mina njengothosa lekhansela ake ngithathe leli thuba nje ngibonge kakhulu lo mcimbi uthe waba khona bathi yini kodwa sesigoduka umcimbi ke lo obewuqala kodwa ngendlela onesasasa ngakhona ungazi ukuthi kade waba khona bengifisa ukuthi nangonyakozayo uphinde ube khona thina ke njengothosa lekhansela kuyaziwa ke uma ngabe sesifikile stage sifike senza into esizele ngithanda nje ukuthi ngibonge nje kakhulu isupport abantu abayenzile kakhulu abasinikeza yona njengabaculi sisonke nje ngingasabonga ithosa lekhansela kuphela. Khawula kithi ngiyathokoza kakhulu because eminye imibuzo bengizokubizana usuvele wayephendula kodwa khona into engifuna ukungena kuyona manje i-interview kade senza manje besenza neqhawubheka ihonga uthe lo mcimbi umangele uma ebona abantu bebangaka obewuqala wathi ubona ngonyaka ozayo uma ngabe uhulumeni ezothinteka enze iqiniso awufasifake isandla awuxhase ubone eMabhida ngabe uyabona lo mcimbi eMabhida. Mina ke njengothosa lekhansela lo mcimbi lo yawubona eMabhida kodwa into engifuna ukuthi abantu ingabe la emqondweni kakhulu ukuthi umcimbi awube mkhulu ngoba nakho useMabhida because uma ngabe useMabhida kwesinye isikhathi kunezinto ezibuye zibe ingcindezi especially kubaculi nakubalandeli njengokuma kweMabhida iyodwa nje nangokuma mhlawumbe stage gcina sekunengcindezi njengokuthi eMabhida kwesinye isikhathi kunabantu abagcina behlala kude ngenxa yokulimithwa amathikithi abasuke benawo kodwa umcimbi uyaba mkhulu ngaphandle uthoza ube eMabhida kodwa makukuthi ukuye eMabhida komcimbi kusho ukuthi usumkhulu kakhulu hayi kusifiso sami ukuthi ungaye eMabhida kodwa mina njengothosa lekhansela akuyonto engithokozela kakhulu indaba eMabhida ngoba ngiyayazi ingcindezi yakhona. Khawula kithi kunjalo khawula kithi mhlawumbe sesokudedela kulungile phinde khawula kithi ubakhumbuze obengakayitholi siyayazi iphumile bakhumbuze khawula kithi uthi sakhona ezitolo nanokuthi ke uma ngabe ikhona le ngoma waziyo ukuthi akudluleki kuyona uma uyidlala usho ukuthi hayiphi noma mawuthi ke kodwa zonke akudluleki kuzona uphinde ubatshele futhi. Njoba nazi ke madoda ukuthi mathathu lawo madoda kuyi-album yethosa lekhansela entsha sha uma ngabe ngisuke ngithi mathathu lawo madoda iyona ke ngoma leyo ekuyona ethanda ukungena kakhulu kubantu ziningi ke ingoma ethandwa abantu lapha bathi semsamo le ngoma uli kuphi icala lamwe uma ngishaya ingoma yami ngimemeza amagama ingani mathathu la madoda hayi akukho okuningi engingakusho akekho umuntu ongazi ukuthi ithosa lekhansela liyazenza izinto zenzeka. Khawula kithi siyabonga ukuthi sihloniphe njalo masicela ukukhuluma la ku-White Smith awulenzi iphutha uyasinikeza isikhathi even ukhathele usihloniphe siyabonga kakhulu. Hayi ngiyabonga kakhulu ke ngihamba nazo indoni zami lezi namantombazana amahle namabhunga amahle ahluphayo kodwa Nkosi yami aweve hlupha. Sesiqeda umyalezo nje omncane ophuthumayo wakhisimusi oya kumakhombo namakhombokazi. Amakhombo namakhombakazi noma abathandi bomculo kaMaskandi noma ngabe ukabanike noma ngabe uthanda liphi iqhawe ngithi mina into ebalekileke ukuzinakekela wena ngeke ukwazi ukunakekela omunye umuntu ungazange uzinakekele wena ngeke ukwazi ukuthi uyishayele kahle imoto kodwa ube ungavanga ufunde ngendlela eright ufuna ufunde ngendlela eright ukuze ushayele kahle imoto so leyo nto isho ukuthini isho ukuthi uyayinakekela phinde futhi ngeke uze uyishayele imoto udakiwe utshani noma uphuzile udle ampontshwana ngokuhloniphisa kodwa into engishoyo asiphuzele ngasekhaya njengoba siyemaholidini nje ningakhulu inkinga esohlangabezana nazo. Khawula kithi siyathokoza kakhulu siyabonga.